Sikat ti gapuna nga agbibiyagak ita, ta sikat ti liw-liwa tuy puso ken Sir Johnny Puwa Junior lo jak nam namae Hello Charmaine Cristobal nagayatak ken ka ti amok pagayam laeng ti marikrik na nagbitutan Yahu alaura Ma'am Sheila Torsino sikat ragsak ko Alas 2 sikat iliw Alas 3 hingga alas 5 sikat Henry Peter sikat di amin ko didak mauma Gayang gayang 1K 1K wow thank you kuya alauna ko naman ni Ma'am Sheila Betan any higher bidder ay highest pa yun ready talaga agpapag yun sis sige pa mo nga rin na Ma'am Sheila ay medyo broad ba siya sikat ti gapuna nga agbibiyagak kita ta sikat ti liw-liwa tuy puso ken rikna hello Madam Lida Dumadag jak nam namae nga agayatak ken ka ti amok pagayam laeng ti marikrik na nagbitutan obiyak ko ta sikat ragsak ko sikat tiliw-liwa wen sikat ti amin ko hello Madam Aurora Palet Jing Layugan nila sis nagbitutan obiyak ko ta sikat ragsak ko sikat tiliw-liwa wen sikat plus yung birthday yung ano sikat ti amin ko Sir Prince Bautista ta sikat tiliw-liwa wen sikat alauna Ma'am sikat ti Sheila